Haganega Eucharist bakui tonginang duai nagabenda ka mandalin lengkoi barake badak sansnem duai nagabenda I glorious ria kor kapuri bansa shapuit mindagasni agwati duai nagabenda I rema meri wala banyo bujikoi jingkia duai nagabenda I Sophia nonglang ba in light nabaro kijing shitom kijing bit duai nagabenda mandalin ya piniao kamdame ya Lionel pring lingdo nong light bat katwengut kikun bat saupungut kikun ksiu duai nagabenda kijing tumujong mandalin ya piniao ni duairu nagabenda I Lily Mary nangse nagabenda ke jingtumu babha jumi duairu nagabenda I Ephemia Tarlin Taba kabairake yagasnika mindagasni Insyaallah nagabenda lai spotlight country lai spotlight country Kokimen kopera inang semango yau trai nagabenda kadigasni inang duai terpangro nagabenda mara kijing tumu kijongi in duai nagabenda I Korean karbani pada kapade kijing pakajing shita bat kunjur kokimen kopera nado minta kasni hadu kenyu tarik gidon kijing duai kerpang lepa kijing silent jaga Maria Desati ngaladet ayu ya kecin keren minta gasni pen keren nagabenda kane kacin tumu kerpa pratari kade gasni ka jaga Maria Desati nado minta gasni ado kenyu tarik asni minang duai shirhem Bahagaba persang benduai kambul beli rosary patito kibala ilaban kindiana kabam gadi bam kunjuru kindiana kabam do bat kiwe kibapila bat penkrai benduai kerpan nagabenda banai duit naga jimpang covid naga partai naga rejogi naga tain jogi
Banakot ngaberi di barok penyesinan dalam agane ke cintuai ba utrai nang kerku baninang lebih boleh kerpang ban rakeh ya gasnika jaga Maria te seti angkat pratari ha kerteng uppa barukon badomensi bakoi kajinga e jangutrai jangiu Yesus Christ bar kajingi jangupleng lembar kajinga selak jangmensi bakoi kingdom rainka bat di barra kogimen kopara tangin sange shipon naga benta bet kuslai ialah di pop ibagi lale syakal Yesus kajimpule beniko kapankan mau ini bagi dia ben keren bara bot syafan ku Yesus syafan kaborba jamu Kris aga jinim jagi ben lazai itu bangim shimla iem saki naga benta ku Yesus Kris bangin panma yaki por pangila binja burong ya Yesus badon apa jadi lempa tin katelit lempa ke jingle jingham jadi lempa ka akon jadi ayo Yesus nang ben kuit ini nabar ijintingin kepada apa jadi Prai Yesus ngilang dinampa sai kuit ini nanti pop kisang jadi baru daga senang bakar dor jadi nga pala au play badon ko kaki pemimpin kota pangalay ko sibukin dagi sinamaka dagi jinglet panachana dagi jinglet panapaka echina namakata nagapati kunanya kui kapayaysa Kristi yakiani ang pagkiliku Mariati pemimpin kota bantuan pemerintahan hautai pelajari ublay badan buah baru ini seneni perendala mati di pop jami penyelam ini syaga jingim bang cekur amin Ninang tuwai terpangaruh nadu minta kasih dan tangga jingan silent jaga Mariati panginduk iyo ya kejingage panginduk lain duit kloy nang kani kejimpang COVID-19 Koblay jamki bor barong me uba ka jamme barong kalong kababhaka to bersiap lagi domu jangi yang kejingi yang ketenjamin Badai pada kaba mempentroi yang kejingi blek ani mempensan yang ye barok kibab banda kaba pet kaba syarai yang ini menteri yang kaba melakpensan dah utrai jangi Yesus Kristus pun jamin ubayin baru bersensa rengka termin tak kejingi lam kaba jangan mensim bakui Uwe kublai, jenam, Amin.
jimpuli na kashiti balikom. Jom palos pukul je kestana kolen. Kalau kabaan katakan ibai tetap na kapasan. Kupara menbang alawan shapi. Kamsham lawan menyelapati ya kajing shisha ubli. Da kajing penakatin ni kajing start Nabang kalau kejumut ban tip ek hapling jompi lantang yang Jesus Christ batang ya ui bala syasa abna. Bat ngaladan bati hakajing telan bat hakajing tin bat kajing kenyu kapakrau. Bat kajing elak jonga bat kekubur jonga kim syam lalu hakitin bapana kajing sta. Henry hakajing petpau jongan sim bat kebur. Papunta kajing jompi kanam syong nungrim hakajing sta Ibrahim Henry hakabur jompi. Kaktiin terakhir. Islambu ya oleh kesanci spa kakandai benda kena markas spa apri. Kajing puli na ka-gospel bakoy kagkumpulugas. Kapulang kami kejuan. Ulalay siya Nazareth,
Hakaba la pensa penrengba iabu. Barkumba ujule ulalay shage sinago hagasni sabat ulayang banpuli. Palay awu yang kitab jom namnya tulapa Isaiah. Ulapli yang kot kli bat ulasyan yang idekot kibakam. Umensiam jamutrai udon hanga. Ulam pensle yana banyala yang kubur bapa haki padu. Ulapa yana ban penbana kajinglai lui ia ki koini. Ban penbe ia ki makna. Ban perlai ia ki basha ban be. Ban penbana ia gasnem jingsius pa jom utrai. Ujisu ulang klik biang ya kataka kitab ulaino yau hawu nang suma bat ulasya. Baru kiburiyu ha kasinago kilapay syaku dingam. Kumda ulasang ban keren aki. Kedekot jom kajingto bap pilayasno kalau urlong minta kasni. Baru kilas ngau syok jengmut. Baru kilas ngau lingo. Yang ditingstad baulah keren. Kila yang omde kuni ukun jang jasa. Uji sulang om haki. Kelamar teting. Pengkeren power yang nak komni. Konong pengkiang to pengkoi dialade. Tolegan ni hasnom lajo Yakaba nila yosno bamele akaperno Henry kaninga on happy la penbodo Jesu odong ya tole pagom juyo buron hasnom lajo na ngat on dekne em baladon bon giri kende Israel akapor Elijah member amshim hab slap lies nem shite bar la don kanem senior kabajor keleng kari pinban ya walija amshim pa do hakaway naki henre tang shakaway kari kende sha sareka hasidal la don ru bon ki basanyan lingkod ka Israel aga pojo ngodong ya to depa Elisha penban wat uway naki omshim la penkoi henre tang iawu naman unong Syria baro ki baladon ha kasinagog kila ingkong haba kila yasno yakani kila yenjoy kila shop yaw Jesu napo kasno Baat kila yalam yabu syakliya ulum ha uba late ya kasnam ban kenyat yabu syariat henreu Jesu ulayai natong napadeng uta upay ba baru lalay laka lenti ka gospel jamutrai Kau himen kepada bagian hautrai Jesus Christ nius no naga jengkule banyin kong o Paulus kapudu kong nganam ialah syapang kano ka filosofi kano ka tinsta jongga pertai nganam ialah na kano ka jimpar kastar jongga pertai nganam ialah na kano ka sains jongga pertai lain no syapang u Jesus Christ Bagkani kalong ka jingsno tekena bagka jinge ka bajilio jabo Paulus bakoi kerentang syapang u Jesus Christ haka jinge u Paulus bakoi kula long basta udon ka jingtip syapang buon ki kenja jingtip jangka partai henre umtre banyala plie syapang jungita ula kerentang syapang u Jesus Christ nama ula yomma ka u Jesus Christ haka jinge Ula yo mahal ya Jesus Christ kumpang ila yusno na gospel method.
How Jesus Christ don't jing pencil ben pen koi ki brio ben pen be ki matla ki brio ben pelai no ni ki koi ben pelai no je ke bershan le be ben yana pia ke kubar baba shet but to them jump the jinx use pa ya bang to ki brio kane kalong to bo babayan kabadan how Jesus kindiat bang ki brio kilala ya kane ka bo babayan jo Jesus Namarva, nimpatlap yakane ka boba mayan kabadon au Jesus Christ, ni wan yaki ke baro jam kane ka kinja parte kabam dan bor satya dan gershanye. Ni ra ban ni wan klan sange yaki ke baro jam kane ka kinja parte ban ni shanya ya ka bor jam ka kinja parte ban ni no pun abang idon no yaki ke baro jam ka kinja parte dan ka berkat minta ngalong kubakalain ngalong kabakalain aduk dakno nilong kababit ko kimen ko para kajinga le jongi barobor ban ya kar yang ke baro jam kane ka parte kalaban long gajingsta kalaban long kaspa kalaban long gajingero kalaban long burong kalaban long gajingitena kalaban long gajimbabri kalaban long bor ke baro Henry Paulus berkulur kerentang syafang Jesus Christ im tang badu Jesus Christ watang yau Jesus Christ im tang nakabenda jumu Christ but ya tang nakabenda Christ kane kanong kapangsa Yesus no haga gospel minta kasih Jesus what ya kabanga pule minta kala urlo minta kasih Kumno kane ka jinto balato haka kitab isya namya tulepa kada urlo hadi san pahimri spasne Isaya namya tulepa ula lamba ka jimpar smart ka men siyam bakoi ula to shapa ka jinglom pat ka jing kordom chunong siypa ko mesaya ko badak da kaboro men siyam bakoi Padu Jesus, Christian, yaka jinto, yaka kwatli, nanda ula pule badwa pay, piti basta, kane kala urlong minta kasni, kala urlong hanga, ngalong, yau tau bala kadau, dahu, isaya nunya tulepa, laga, pikoloi bangay hanga, piru ping sayo, yaka ju kane kabo, piru ping sayo, yaka jimmen doi, dak kabang ngit hanga Henry kiburi pat kilale kumno kanok kabasosi yakin nong nasare haba uji sulapang kalawurlong minta kasni yakane kaba to akane ka god jingdo bakui kilapang une ukun jose kumno kalaban urlong au yakane kaba tao ba uji su ulale kumno Haba kila kintai, tan kita ki kending kita on. Kila on, hato uni mo, uni ukun, Joseph, kumno kala manurlo hau. Kane kajinto boy. Namarba, kila artati, namarba, kila kesting yahu, namarba, kila kentai yahu jitu kumno. Piba of the kentai yahu. Kung gipay Israel min barim kibala kentai iya kasurjo ko belai haba kila kentai ke kasurjo ko belai haba kila lek mane iya ki belai tau ba Elijah shimpai sheki pai Israel ula pai no shakawe kente sarapa asidol Jesus gumno lada biru pistamban budi ya keduk sabasni jom ki kupat menjobi ngan sapaino cek jenjin ngan sapaino cek beri pakroi men pediang nga kumu Elijah kena semodong nanda ulapong ha Israel kiladan bon ki beri bapang yang lingkut Henry kimshim lang ngay, kimshim la wan yaw Elisha, ulang ubala pensale jong ubale. Ubala yung pediyang ya kajin pensale arsha, banyaw Elisha. Henry omdon banod man later pa yaw, snaba pagko yang is snaba tuway na kabindan jami.
Henry uway uberiu bagerteng nama Nasria nakatain gentil ula wan garpa ada kamal chomu utrai ula isni habah kele yos ko ya kami arte lagi jingcia kala penmok sisai kala penla rain kala penla rain sisai kala do benul hakadono jogi ya ketin jogi Yesus bar kila angkupno kapaban penyap no yawu penyawu keran bun ke barok ban penlarai ini namar ngisno larai kipsim kwa ban pidian yaga jingsis abau Yesus la keran ya ke jingsis abau Yesus keran ya ke tino balai kenapa kindup kelak abau kila pennan penpa kila penne donut penpa haka jakaban liya ka donut kila sakya ka donut jogi kimut ban penyap no Yesus kimwa ban ngap su no Yesus baik ke jinglong jom ki diberi baik ke jinglong jom ki ju ki parisi sadusi ki balas ngap ke Yesus bolsi ki don ro ni yang ke jinglong dena kata kadau Yesus kum simlala ban mereka tak ke jinglong pi ke balas ngap ke na hoi ki don ke jinglong na kata kadau man ke setiap pi kisdem pi ngap ban pi shimenda ke mas bakui wadra pemla ban shimenda mas kemar idang persiang dan shimenda lemba kene kecanen aduk kan nos notengat ko kiman ko pan ngam shimang pilong pakintai henry ngapong kene ke jinglong ka mata na ka banyo ya ke jinggerku ya ke jingai ha ke jingin ke jongi ngide manang papli na kenapa ke jipet sele ke jomotrai kan manya anoj ko kiman ko pan nimde shuballon ko kita kinong nasa ni de ballam kikun kiba kuli ya ka don ya ka men siam chong ni de man pendo no ya ka jing sarong chong won na pa dek chong ni kela ba sarong ni de ballam ba never la dang is no to kane ka de ka jing long ba sniu na kane ka de ka jing long ba khangla a jing ga video jing ai na de man pendo na ta kenapa ka bo ka jing ai ka jing sne ka jomotai kan stang ban sen sharp ya ka jing bagi nak kapal kita lagi kena, ini dua yang menentang yang kecil. Kau just seperti ni pediang muda yang kita kecil. Melong nom penyim, melong nom siesta, melong nom pelai luar yang dibaik. Ai boleh ini, penginduk yo yang kecil kau yang cingkia, yang kecil ai kejamin, ani aki kesem. Ini apa? Putra Yesus Kristus. Pengen hai ke jengai ngang kau boleh padan orang unang sama pengen pakai kenter padahal Yesus Kristus membawa utrai yau bela pun muslim pakui yau bela kana kamadia desi bela shale dei apopo kondiut la sana nai layak nasab bela dia sekibaya agar sini kapalai nak ipan kibaya Lakir Shabbat, Shamsha Kamono Blake, Padan Moka, Nanda, Grandma, and Shari to be him, but the Nande, our Muslim Pakui, Lantangli Pakui, Akajina Sinakiri, Akajima Idipo, Akajima Takado, Akajinim Banjiku. Amen. Isyuk na kanambang Lais Pa Prapasan. Lais Pa Prapasan.
dunia cenga bacangki. Kalau kababiang pun hau beleng pa badan bo kara. Tuhan dengan segala hati, tak cerah bro, kecuali ini berapa secukup berapa. Tohai bakane ka jingkinia bakentang potrai kan manrahangi para bo ia ka jingker ku bakai jingi. Kenapa data bo jangka en penpurani ya kabang en pendat ha ka jingmaya. Da utris utrai jingi. Amin. Utrai undon rengka pati to tempio yala kidonyo tonginainu ya utrai kublai jingi. Dashisha kalom kabashomho bat kabade kadaiti jami bat kajin penin diani amal ka por bat kajaka banai mu yami ko kenwa ko pawakui ko play badan por bat bang chiku namar haga jini melataw ya ubentri barhaba la pendrem ya u katkum da ho melasis pa ya u daka jini sine lemba utrai jami u Jesus Christ lembaju ki agar ki aroya ka buram jami ki hima ki demani but ki bot ki kinyi hakamat jami ka bening but ki pai bening but ki sarafin ki amanya rangka da ka jin kamen ai bagi seru ni dua kinya so da ka jin snelori kat ha ni panthana. Agane ka po kabatin tantang tagin pai shau trai da ka jingai ka bachiliu bawin de pen sla ini bang no daw mit siya bakui aga bang ilaskan ya ka jimpen trai na ka benda ka sni kha jang ka maria te sapi pras ni lende inang duwai ya ka jing duwai rosari inang pandru ya ka bor na trai pangin de pio ban shachi ni pangin de pio ka bor ban kindiana ka bapdo. Kenapa kejimpen trai jogi na kabinda ka snika ya kembali ke seti kana ka basaiso. Ginang dua hero bau trai pendo kloina lemba ka jin shasha tam jogi na ka COVID-19 na ka tain jogi na ka parkai ba ko. Ni dua ida ka jingai bau trai una pen kadang ya haro ka jingai ya ka jin tu bo jogi ya ki bas ke snika ya ki bang ki bashita para ai kinang yo ka jingai ka jin ko. Dashish melong bakui patrai ka jang ka jing kui barra
Namar tatani kerpadiami to penkui penkentang yakini kijing tarwajami daka bapa ya umenstiam jami konga unce halok jami bakendu kelalok yani kamme batasna jagotrai jami u Jesu Christ haka por bala dino yabu badala ka marsnaba Wala petian yang ke jengsha shita. Wala shim yau ban da kaba ai ko kiame. Wala kedian yau badai hana ke senran upong. To shim bat babam na kani pi barok. Namar kani kalam ka menjanga yang kaba enaiti naga benda jumpi. Hakaju keruka mentala layapam. Ula shim yang kekuri. Padang kabain mo piang yami. Ula ayaka hana ke senran upong. Toshim batudi nakane pi baro. Nama kane kalong kakuri jonga snam jonga. Jonga jutang batte mai barbang juk. Ya kabayan penmi naga benda jampi. Banaga benda ki babu. Ya kaban mau ki kok. Tole ya kane Bangkan mau yang ha. Kosna patardon chungo Chris. Tapen ko yini. Tapen koi pen kya yini. To yadang yini. Kajing maya jong kajinge. Namar kata, ni ke bapen menda ya kajingi ya bat kajingi pachum. Ni terwa hame kotrang ya upo jang kajingi. Bad yang kakuri jang kajing penin. Ni da aingo aide namar mela new yaki. Ki babet banyak akamat jame batan shikri yaki. Da kabas ngeverit ni karpan yaki. Bangi ke baya menda akamet batas namu keris. Nilong ke bala penyak kali kawai ka document siyang bakoi. Tekan mau ko kaya kabalang jami kabala priyang hasipala kapartay. Bata penjana yaka akajingi rengka pada Francis para koi jagi pada answer administrator jaga diocese but baru ke lindo but ke riniyam. Tekan mau lemru yak himen ke para shinkan but kinde kibala yotia data but government yakajimi pa. But ya baru kibala kalat na akajingi snake jami tapedian yaki shaka jing shai ka kamachami. So isne yang ibara ni garpad yami kenamba rainha but kamaria teiso di bakoi kakami jago ujaso bakoda berinchan ki apostol bakoi u Francis de Sales bakoi but baado ki vikoi ki bela pensno na yeme patain la patain nindo lang ki ba betania bengdale ha ke jingim bang chik patangin ya ro but pendon buram yeme dawo kon jame o Jesus Christ. Daw lembadu bangawu kalau kami uplay upawa dan for aga jingan kawai jengamen si embakoi barok barang pat ke jingan ro jenam la jenam amin Hindu wai ko ba Jesus la ikai yani naga benda bahar ke jingtu bo kabangi pen pas tanachi ko pa jengi ba apeni along the bakoi
tengem. Kan wai ke imagem, kan long the monjam, ha ka tinggal ke bak beni. Ka ai ni ni naga jimam jani ka bakala kasni. Pada maaf ini rekanji, kumangiru ni maaf ke belesiu ni. Pada dalam ini sangat jimpan shoy, dan rei ke pelain ini, nak atas ini. Tepelai yang ini keempat kotorai nak jenis seni barang. Nak jenis bon jadi, toy jenis lo jenis saya nak seni jadi. Nampak nak jenis ke jenis seni jadi. Ni lain baru bon nak kepop. Bagi ni jenis nak jenis jahat barang. Kanda nak COVID-19. Kadang ni nak kami lendi ada jenis men berkoi. Bagi jenis wan macam enam pedin jadi. Oh Yesus Kristus. Macam ni kalau kita macam ni kalau kita belum sudah belajar. Jesus Christ. May ubala ang akal of God jamin kajing sunay happy kajing sujana na ay happy. What pay ikipop jami Henry ya kajing changa balang jami. Barha kajing spon jamin tay akaya kajing sutbar kajing tale kawai katum gawan jami. Mame kubakin baru basensya jenom da jenom kajing sutrai kandon barabo rengkana katim dam daga jini do trai ini markeli hakami ukon lamborol jongo bale hakami bakit na kapok jongo barte so kita ke bala par sa kajing kawai jongo ukon lamborol kamek batas nam jongo kris kan riyangan siya kajing imbang jitu.
borong yame, ni mane yame, ni eid yame, और इत्रम yame, ni kawan kediam pura yame, aka cengin ke jami, wanam syaya yame mengentai yame kanola noru aka cengin ke jami, kojisu di pediam yame aki kasen jami, di pediam yame aki cingtrai jengka jami, di pediam yame aga donu jami, aga men siam jami, aga men kapat jami barang. Kalau mewan jam, mame haki kasem jami, haki jingim jami, haki met kapat jami, inang yo yang kabor pemayan, inang yo jingkoi jikia, inang yo yang jing sudi. Oh Yesus, yang kabor bersihnya. Melawan berkoi yang inang jimpak haki met jami, melawan berkoi yang inang jimpak haki, jipo jepar jami haki met siam jami. Oh Yesus. Wanam syaya ni mengentai yang melakau dan orang. Bukti nom Nazareth. Nama Yesus tu. Wanam pengingin. Pemedon sisa akan lagi Eucharis berkui. Melayu dia kemet pada senap mereka hendak jami. Wan meladon kesimpan selek ada jami. Menpenbahis dia kita mati mana. Menperlayu dia ke baik. Menperlayu dia ke besalim beh. Menpenberai ke kubur babak. Yalam ini syah kesem dalam seksok agak jengin jadi. Kojiso yalam ini baik syah kejengin seksok. Lemah kejengin silent kekamarian seksok. Yalam ini syah kejengin lain pura. Nakan itu COVID-19. Namalo jadi jengpa kejengin cinta kebamaki dot. Shinti pura itu region. Shinti pura itu time jadi. Shinti pura itu jilah jadi. Shinti pura yang berpertai baru kawai kojiso. Itu why kami perlahan berpulai nak ada COVID-19. Nabar ke jingkut, nabar ke jingpit, nabar jom ke ada jingpa. Oh Yesus, ikawan mani kami, ikawan ni kami, ikawan sedia kami, ikawan kot kerpan kami, agak jingin ke joni. Oh Yesus, iron kami, imani kami, sedia kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, dia roh me ko Yesus ni bani me ko Yesus, Yesus nama me ko Yesus ni pranya me ko Yesus, ikot karbar me ko Yesus mamenak patrusak, sabau ni shaki ka senchaki, oh Yesus, wanchaki, wanpen kadang ni wanpen karman kya ni, wanpen kalai ni ka jenge ko jenge. Haleluya, 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 haleluya. Oh Jesus, ayat kita masih bercinta. Haleluya, 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 haleluya. Tongin niya tuwai. Habang melapenti mai yang daupu na kami bening. Ngiduai putrai, akane ke jimpam jing sa jang ke jini. Kan penskem yang dono jeng. Kenapa? Ngilong ke bakaloi. Ban syakriya. Anak iman ke paraja. Dapu keris. Putrai jangim. Putrai don rengka batni. Play badan ko barang kakui. Uppa barukun. Badomensi bakoy. Yalesuk ban-ban-bana yang kubat apa jengutrai. Daga jingin ke jambi. Bagaimana kau pada? Nak kau bantukan maaf ni? Nadu minta kasih, hadu inyu tarik, nyedon kajing tuai, bar kajing penkrai kerpa, naga minta kasih ha jangka Maria Teisoti, ngaladep ha ya kajing keren beningkok minta kasih cepang Maria Teisoti, nak share ya kiberu, kumjuru ya kibadai kiberu pati kinpunru, penitu ya Maria Teisoti ya kiru, trishto, pria ya kajing kahai barang kamana ainanne. But kumjuru syajingin untuk kibala kindia na kabam no but dua jun na kabenda alai duit na COVID-19 na partai barok kawai but na kon kapari ti barok na penpriat no ya kene kubot syaki beru dan bagi jimpresh tam jampi kublengker ko Cip na kanang aspa sa kumri. Aspa sa